eterno. Tasomela varia. Maana yaje we. Maana yaje we. Mungu Baba mtakatifu. Taisomela varia. Hazovização de garia. Hajemeni zambre de garia. Haleluya Yesu. Uhabwe mani shuwera kukurimana. Mwanya waduhaye. Tukomeye amashyi ku izina rya Yesu Kristo we Nazareti. Amen. Arakoze cyane, murakoze cyane. Reka twabitekerejeho twese dukomere Imana amashyi. Hallelujah. Amen. Muri beza, muraberewe, murasa neza. Aho umuntu ahagaze hose. Secret. Aho umuntu ahagaze hose cyangwa aho wicaye urabona ibintu ari byiza. Yego. Kandi Yesu niwe wabikoze turanezerewe. Hallelujah. Gumuregere mikro neza. Tasamela varia. Uze kuyikuramwe imyonga. Aho umuntu wese ari biragaragara neza, birasa neza, birumvikana neza, murasa neza. Twongere dukomere Imana amashyi. Turashimira Imana yaturemeye ibihe byiza, ibihe by'umugisha, ibihe byacu ni Imana. Nkunda ijambo rivuga ngo amateraniro y'abantu ni Imana, amateraniro y'Imana n'abantu. Ayo materaniro ni meza cyane. Hari igihe haba amateraniro y'abantu n'abantu, hakabaho gahunda nk'abakobwa bakundanye n'abahungu, ubukwe busanzwe, haba hari uburyo nyine imiryango yagiye isaba, hakaba umunsi bahura, bagahura. Uyu muryango ufite umugeni, uyu muryango ufite umukwe, bagahura. Ryo ni iteraniro ry'abantu n'abantu bahuye, kandi aba ari ryiza cyane. Akaba umunsi abantu bavugana ngo bahure, baganire, basangire, bene ibyo bihe bibaho. Ariko iteraniro ry'Imana n'abantu, abantu bagaterana, Imana ikaza ikabana nabo. Iri si iteraniro ry'abantu n'abantu, ni iteraniro ry'Imana n'abantu. Twongere dukomere Imana amashyi. Igihe cyose wagize umugisha wo kugira iteraniro ryawe n'Imana, icyo kintu nicubahwe. Amen. Iryo teraniro riza ryubahwa cyane, kandi nta teraniro rito ribaho ry'Imana n'abantu. Yesu yaravuze ngo, ngene yabikomeje, aravuga ngo babiri cyangwa batatu aho bateranye mu izina ryanje ry'Umwami Yesu, nzoza mbane nabo. Bateranye mu izina. Hano duteranye mu izina ry'Umwami Yesu. Twongere dukomere Imana amashyi. Iyi mikoro ndirafata neza, ugerageze mwishire ku murongo. Twongeye gushimira Imana
ku buyobozi bw'itorero. Buri gihe iyo nshitse hano cyangwa tukavuga amakuru ya hano, Karuvari ni abantu b'indashikirwa. Abantu bataba mu gitabo cya Karuvari mwe muretse ukoma amashi, abandi twese twaje gutarama mukomere Karuvari amashi. Karuvari ni ikimenyetso gikomeye cy'abantu bakoze ubushake, barimo ubushake, bagize ubushake bwo guhesha Imana icubahiro mu gihe kigufi cyane. Umunsi bavutse bahagurukanye ubushake bwinshi, baritonda bakora ibintu neza. Buri gihe iyo ngeze hano shima Imana, ngashimira ubuyobozi bwa Karuvari, ngashimira abakristo ba Karuvari. Muri beza, muri urugero rwiza, murebe ingene hano hantu hasa neza, murebe ingene ibintu byose ari byiza, murebe ingene bifite isuku. Mu myaka ndagira ngo 6 Karuvari mwubahwe, mukomere Imana amashi. Bose suko mwantumiye, oya, nta muntu worwanya ukuri kuragaragara, ukuri kurivugira, ukuri nubwo kurwanya tiwo gushobora kuguma ari ukuri. Ibi bintu ni byiza, dushimiye ubuyobozi wera kuri apotre, abarevera, inzego zose z'itorero, abaririmbyi, abakristo mwese mwakoze ikintu gikomeye. Umuntu wese hano aravuga ngo rwose muri abantu bazi icyo gukora. Twongere duhe Imana amashi. Nongeye gushimira itsinda ry'abaririmbyi byandumiye. Umuyobozi Maishara nabonye atarashizwe kuri liste y'abapasiteri. Hajya Maishara ni pasiteri? Ariko n'umuyobozi komeye cyane. Yabivuze neza ko batekereje mu bapasiteri benshi, mu by'ukuri bakampitamo. Imbari ikintu nkunda gutumirwa umuntu aje kuvuga ijambo ry'Imana, ndabikunda cyane. Iyo invitation koze Imana Ngoga, pasiteri Ngoga niwe twavuganye cyane, ndetse umuyobozi Marisha turavugana, tubivuga neza, mwarakoze cyane. Reka nshimire abakristo bacu ba Foursquare. Reka nsabe umuntu wese w'umukristo wa Foursquare nave hasi. Abakristo ba Foursquare muve hasi. Abaririmbyi bacu mwese muve hasi. Mwakoze cyane abaririmbyi kwitabira ubutumire, n'abakristo mwaje gutarama, mwakoze cyane. Abari byiza murakoze, mushaka kwicara. Ndabakiriye cyane, abakristo bacu turakundana kandi turuzuzanya, muri beza cyane. Ndakiriye leta y'iwacu, ko mwayimenye ba turayakiriye cyane. Imana imuhe umugisha. Ihembe rihetse amavuta niko batubwiye, kandi iryo hembe umuntu azarinda kurishaganya ngo amavuta atameneka, nibyo rihetse amavuta. Kansabe Konfi umwanya wanje mutware neza, adusomere muri Yesaya
bice 53 murongo wa mbere. Isaya 53 murongo wa mbere. Ninde wizeye ibyo twumvise? Ego. Kandi kuboko k'Uwiteka kwahishuriwe nde? Ego. Kuko yakuriye imbere ye nk'ikijegijegi, nk'igishyitsi cyumburira mu butaka bwumye. Ntiyari afite ishusho nziza cyangwa igikundiro, kandi ubwo twamubonaga ntiyari afite ubwiza bwatuma tumwifuza. Uwo ni Yesu. Nibyo. Yarasuzugurwaga, akangwa n'abantu. Yari umunyamibabaro wamenyereye intimba. Yasuzugurwaga nk'umuntu abandi bima amaso. Yego. Natwe nitumwubahe. Yego. Ni ukuri intimba zacu nizo yishizeho. Yego. Imibabaro yacu niyo yikoreye. Yego. Ariko twebweho twamutekereje nk'uwakubiswe n'Imana agacumitwa nayo. Yego. Agahetamishwa n'imibabaro. Amen. Amen. Komezaho. Nyamara ibicumuro byacu nibyo yacumitiwe. Yego. Yashenjaguriwe gukiranirwa kwacu. Igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we. Kandi imibyimba ye niyo adukirisha. Amen. Amen. Reka nongere nsome muri Yohana ibice 3 murongo wa 16. 3 murongo wa 16. 3:16 Yohana. Mikrofoni sawa. Haravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Kuko Imana itatumye umwana wayo mu isi gucira abari mu isi iteka, ahubwo yabikoreye kugira ngo abari mu isi bakizwe nawe. Amen. Turi mu gihe cya Pasaka. Igihe cya Pasaka hari abantu bazi kubisobanura cyane. Umuntu wese ashobora guhabwa gusobanura ikintu, undi yahaguruka akagisobanura ukundi, biterwa n'uko umuntu yabihawe. Ndasobanura Pasaka uko nabihawe n'uko mzumva mu mutima, kandi undi ahagurutse akavuga ukundi, byose biruzuzanya, nta gupingana kurimo. Basobanurire Pasaka. Pasaka niyo tugeze, turi mu kwezi kwa Pasaka, turi mu cyumweru cya Pasaka. Pasaka bisobanura, timuyizamure cyane mikrofone, muyigumisha harya yariri muyima. Pasaka bivuga gucaho, utambukaho. Mana yabwiraga Mose, iramubwira ngo hari marayika uri buze. Uwo marayika araza musiga amaraso y'umwana w'intama cyangwa w'ihene ku muryango, kugira ngo marayika naza aje kurimbura abanyegiputa, ariko mwebwe abakize araza gucaho. Gucaho Pasaka, gutambukaho. Mbere yuko mvuga ubwo buryo, Pasaka ntabwo Imana yari yarayiteguye mu mugambi wayo, ntabwo yari muri gahunda y'Imana. Hari ibintu Imana yashizeho muri gahunda yo kurema. Muri gahunda yo kurema hari gahunda uko Imana yabipanze. Ibi bizagenda gutya, nzarema isi, ndema ijuru, ndema ibirimo,
ndema umuntu mushira ahantu ahabe azabaho gutya ameze gutya bizagenda gutya. Iyo usomye neza amakuru uzusanga uko Imana yabiteguye byari byiza mwitangiriro. Yesu ashimwe. Imana yari yarateguye ibintu neza, irategura, irapanga, irabitegura. Ari indirimbo ya Hiringi nkunda cyane ivuga ngo mbere y'uko Imana, murayibuka, ikurema yabanje kukuremera Edeni, ngo gira gute? Mwarayibagiwe? Mbere y'uko Imana ikurema yabanje kukuremera Edeni. Ndashaka ko mwongeraho kariya kantu hamwe n'ibindi byose. Murasa naho mwayibagiwe cyangwa mufite nabi? harimo n'ibindi byose. Harimo n'ibindi byose. Mbere y'uko Imana irema umuntu yabanje kumuremera Edeni, kandi ishyiramo ibintu byose umuntu azakenera. Haleluya. Tiharimo Pasaka, kuko Pasaka ni ugucungura. Ndaza kubigeraho. Imana izi gutegura, irabizi n'umuhanga, igira ubwenge, yarateguye, irategura, itegura ibintu byose neza. Itegura isi, ishyiramo ibintu byose, wirangize itegura umuntu, iramurema, imushyira mu ngobyi ya Edeni. Kandi ishyiramo ibintu byose umuntu azakenera byiza. Bibiliya iravuga ngo mu gihe cyane munsi Imana ikaza kumusura, kandi ntiyagaze izana protokolo ziba mu ijuru z'abamarayika. Buriya abamarayika baba mu ijuru ntibaza babona Imana, kubera hagati yabo n'Imana haba ubwiza butegerwa, haba ubwiza mu buryo tiboyibona nkuko mbaye mbona mwebwe muri aho tibikunda, kubera ubwiza butegerwa. Baza baramya uko bahindukiye bakabona ubwiza buhinduranyije. Ariko Imana iza kurema umuntu ikaza gusura, ntabwo yagaze izana bwa bwiza bw'igitangaza, yagaze iza hakurya umuntu aza mu rugo rwe akabona abana. Mfite abana nje baracyari batoya, iyo ngeze mu rugo n'abana simvuze jewe, mvuze nawe wowe bafite n'abana baraza bakishima bakanezerwa, ukabona rwose muranezeranwe, amaze bakakuregera ngene umuntu yagize gutya, yakoze kuri televiziyo, yanyuzeho, yameneye ibiryo, yameneye amata. Abana, ubuzima bw'abana uko biba bimeze. Imana ntabwo yagaze izana za protokole y'ubwiza. Iyo usomye neza histoire, amakuru, uzubona uko yazaga n'uburyo imibanire yabo. Mbere y'uko Imana irema umuntu yabanje kumuremera Edeni, ishyiramo ibintu byose bishoboka, byiza, biryoshye, byiza cyane, kugira ngo mwumve Edeni mu ngobyi. Ingobyi iba ahantu habiri. Ingobyi iba ahantu habiri. Izindi zo kwitwa ingobyi ni amazina, ariko ingobyi nyazo ziba n'ahantu, kugira ngo mwumve ahantu Imana yari yarashize umuntu.
ingobyi iba hariya Imana yashize Adamu na Eva, ikasubira ikaba mu nda y'umugore ahantu haba umwana. Hano mu nda y'umugore murabizi ko mu nda haba ibintu byinshi, haba amara, haba estoma, haba umwijima, haba bya bindi abaganga nibo babizi cyane. Abadamu bagira kandi kantu k'ikakumba kaba mu mwana, ako kantu bakita ingobyi. Umwana iyo ari aho hantu anasitare. Ubu iterambere ryaraje cyane. Iyo duherekeje nk'abagore kureba ingene umwana ameze kwa muganga, bazamukubitaho akantu gutya kunda, nagazanjana n'uwaje dutwite, bagira akantu baza bakubitaho gutya. Abaganga bari hano nibyo bagira akantu bazagakubitaho gutya, ukamubona umwana ingene ameze, kavuga ngo reba ubwonko uko buhagaze, reba amaraso uko ahagaze, reba imitsi uko ihagaze, umwana kamakina kwazona ari mu ari ahantu. Imana yaremye Adamu na Eva ibashyira ahantu haryoshye. Iboga nta gushaka visa, nta processus, nta kwirukanwa ku kazi, nta mushahara ngo bawukubse, nta kugura ikibanza ngo bakubwire ngo bagicishijemo umuhanda, nta kugira abakristo ngo bange gutanga amaturo. Ariko Karuvali ndirimo niho bambere tanga amaturo. Abantu barushe bubaka umuhanda wa leta, niho bambere niho bambere kabisa. Nta kugira gute, nta bunebwe, nta mapepo, nta kugatira ngo ibyo oyaye. Bari munda, bwira mugenzi we ngo bari munda, bari munda, bari merewe neza, bamerewe neza, bamerewe neza. Nawe mbwira umuntu uri munda, umwana uri munda, nk'abamama batwite hano, abahungu ntibobyumva, ariko nk'abantu uzamugenda kwa muganga bagira akantu baza bakoza hano, size amavuta bazabaza kuhanyuza, hanyuma akamaga kubitaho amazi, kwamubona umwana ari muri Edeni, ari muri Edeni, niko biba bibi, ari muri Edeni. Aho hantu mbere y'uko Imana irema umuntu yabanje kumuremera Edeni. Iravuga ngo yarangiza kubikora ikavuga ngo aha birakwiye. Très bien, très bien, aha ni sawa. Imana izi gutegura niyo ya mbere. Aha ni sawa rwose, nta probleme, nta ngorane, nta bazimu, nta mayi, nta kibazo, nta ntambara, nta kintu. Ni amahoro. Muvuge ngo ni amahoro. Satani yari yarabaye Satani kera. Satani yari yarabaye Satani. Uriya mugabo mw'abantu tuzomushobozwa n'ikintu kimwe na Pentecost. Ariko atari ibintu by'ubunebwe byo kwingingirwa gusenga ukabihatwa, warwa ukazubiramizwa, kandi wamara kubiramizwa ukabicira musigaho. Uriya mugabo ni umutekinisiye, ni umubandi, azi Icyongereza, azi Igifaransa, azi buri muntu wese urwego abamwo, azaba abakecuru b'imyaka 90, azaba abasaza b'imyaka 40, azaba abakobwa batangiye gupfundura amaberi. Imindi yabo azi kubatandukanya, azi umukuru w'igihugu, azaba ministre, buri muntu wese ndeba bamo, azaba abakuru b'ikorari, azi ba poso, azi ba bishopu, azaba yumbe. Iyo agiye gutegura igitero umuntu azamenya ngo uyu ninde, azatanga icyacu cyangwa azagitanga, ni mwene nde.
yaguze imashini yo gufura itapi cyangwa ni umunebwe nebwe azanebwa bazamuha amasengesho akayanga bakayamutamika akayakira uyu we ni ukuzimya ni buje nifu ubundi ni papa we yaramusengeye yaramuhudumiye yaramwingingiye yaramugize gutazamugenderera azamuhudumiye azamusengera azamutangira amaturo azamusirimbira azamuvuga muzi yego nakuze ubuhamya bwa nyina wa John Wesley mu giterane cy'abayumbi kuriya John Wesley gihangange gikomeye cy'umuvuga butumwa gikomeye yamugizwe na nyina yamugizwe na nyina ngo yagiraga umunsi wo kumusomera ibyanditswe kandi bimubwira ngo uzakomera. Haleluya, haleluya, haleluya. Atukuke Mungu wa Israeli. Twagize igiterane cy'urubyiruko ari iwacu haza umugabo umwe w'umunyakanada avuga ijambo ariko ubwenge ni bwiza ba se wa mwana yagiye Kofi uri kuri WhatsApp ngwino nkwereke Sela karime atubwira ijambo ndanezerwa ako naranezerewe ndanezerwa ariko ubwenge ni bwiza ariko ubwenge wabwengewe mu migani haravuga ngo ubwire bwenge ngo uri mushiki wanje ngo ubwire ubuhanga ngo uri inshuti yaje ngo ubwire bwenge ngo uri mushiki wanje yego haleluya uzubwira ubwenge ngo uri mushiki wanje ubwenge ni bwiza tibuba wazureke gukora aho ndakubwira ngo ubwire bwenge muri mushiki waje ngo ubwire ubuhanga muri inshuti yaje umugabo munyakanada aratubwiye ngo mwuka aramuhishuriye aramubwira ngo uzubona abantu babwirwa ibyo babwirwa ntibahinduke ukabona abantu babwiwe gusenga abantu babwirwa amakuru y'amaturo abantu bakabwirwa ibibagirira umumaro ntibabifate bikinjira bigasohoka nk'ijerekani ipfumutse bikinjira bigasohoka ntibiza bifata bikinjira bigasohoka aratubwira ngo itorero rimeze nk'umugore buri itorero iyo bavuze itorero bavuze umugore iyo bavuze Kristo baba bavuze umugabo n'umugeni n'umukwe aravuga ngo itorero rigiri umugore agira ibihe byo gusama umugore mu buzima bw'umugore agira igihe cyo kuvuga ngo yohura n'umugabo yosama ndamutegera cyane umugore agira igihe hari periyodi ibaho igihe cogera cya gihe cy'abagore cyo gusama aratubwira ngo mwaba pasiteri muza mwirinda cyane mumenye igihe cy'abakirisitu cy'itorero gusama gute igihe cyo kuvuga ngo umukirisitu ageze igihe cy'ibyo ugomba kumuha akaba nk'uko wowe ubyifuza akaba nk'uko isengesho ryawe rivuga ngo mana icyo mba abakirisitu bafoswe ngo babe bateye gutya uko mbyifuza uko soma mu byanditswe ngo yaba abakirisitu bafoswe yaba abakirisitu b'itorero ry'Imana ku isi yaba bari bameze nk'uko ukuntu uko ubyifuza hari igihe abo bantu uko wifuza ko bamera hari igihe bubako ariko ni igihe cyo kugira ngo bamere uko nicyo gihe cyo gusama biza bigenda gute kirazira kikaziririzwa umugore gihageze cyo gusama iyo ahuye n'umuhindi azamabyara umwana w'umuhindi iyo ahuye n'umushinwa azabyara umushinwa iyo ahuye n'umunyarwanda azabyara umunyarwanda iyo ahuye n'umukongomani azabyara umushi
ni urugero kuko hari periyode uwo bahuye nubwo umugore yoba afite umugabo ariko igihe iyo kigeze cyo gusama ntahure n'umugabo agahura n'umuzungu azasama cya gihe cyo gusama iyo kigeze umwana agezemo biba birangiye tiwo musengera ngo ahinduke aratubwira ngo iyo iki gihe kigeze ba Kristo bavandimwe umugore igihe cy'itorero nk'umwana mbaho urugero rwiza rwumvikana k'igihe cyo kuvuga ngo umukristo ageze igihe cyo kwigishwa apana mwebwe nk'uwo ntwara cyangwa nabonaga huduma aposo cyangwa nde huduma cyane yagazaje Sudani umuntu utazi kanisa utazi revera utazi abaririmbyi utazi aposo utazi korari utazi kisirimba utazi revera utazi aribwo bwa mbere umubwiye ngo hari umuntu wigeze kubwiriza baramubwira ngo Yesu uramuzi aravuga ati njyewe niyo ngikimukira muri quartier vuba simusi urumva uwo muntu icyo gihe nyine nicyo ariko mwebwe inda yarafashe kera uravuka urakura Pasaka mwayikuriyemo mwayivukiyemo mwatanze amaturo y'ikigori n'imyumbati n'ingwi abandi baba makorari banebwira mu makorari inda yarafashe umwana aravuka geziriya mwabwiwe Noel mwabwiwe Pasaka mwabwiwe amaturo mwebwe muri bakuririya gukubita muraza bagakinira kuri WhatsApp bakagira gute bakareba afishe giterane bazabagihuza na afishe ninde muvuga butumwa mwe aba umwana avutse kera ugaheza umuntu inzira ukamubwira ngo dore kizagukiza mu buryo bwo mu mwuka dore gusenga ukamwingingira gusenga ukakumutambika akagufata akagucira uwo muntu ndafashe kera umuhindi kuri amusengera ngo w'umunyarwanda ariko bene uriya muntu iyo uhuye nawe ugatangira ukamubwira nibwo iyo nda uko ushaka ko umuntu amera uriya muntu bariya abantu baba Masayi batazi Yesu batazi kanisa batazi iri yepfo mu cyaro kiwabo ugahura nawe umubwira Yesu ngo nihakikimukira muri quartier vuba ntazi Yesu uri hariya hantu nicyo gihe cyo kugira ngo umwegeranye ufate uko umukristo agomba kuba umubwira icyacumi ntatera impaka umubwira nibature ntayisuzugura ukamubwira amaturo ntayasuzugura ukamubwira gusenga akabyumva cyane ukamwigisha umuntu ukamurera narimbabwiye John Wesley kuriya yabaye igihangange cy'umuvuga butumwa igihangange kivugwa ku isi umuntu ushobora gutanga itegeko mu gihugu rikagenderwa kubera ubwizerwa n'imbaraga afite yabigizwe na nyina semeni haleluya yabigizwe na nyina yego Imana irareba iravuga ngo aha hantu nashize bano bantu ni heza Satani yari yarabaye Satani nicyo naringe kubabwira Satani yari yarabaye Satani nyamugomora n'umugabo w'indyarya uzuja gutera umuntu yabanje kumutata yabanje kumenya amakuru ye ya kera akamenya amakuru ya se akamenya amakuru ya sekuru akamenya amakuru ya nyina akamenya amakuru y'abana be akabakuzi gutya gufite mu buryo yabonye Adamu na Eva abona baba muri Edeni baba mu nda bamerewe neza barasa neza bararyohewe ni sawa cyane aravuga ngo aba bantu mfite icyo nokora Satani yarabaye Satani mfite icyo nokora kigafata aragenda yegera ko ndasobanura Pasaka aragenda yegera ntiyaherera ku mugabo aherera ku mugore ngo mushike gutya aramureba aramwitegereza
aramwitegereza aramwigara aramukurura ngo amukurure amubaza ijambo. Umve Satani amubaza, arabaza iyi mbuto ko nabonye ziriya zose mwaziriye, iyi ko mutahiriye. Avuga irya Imana babujije yahindi, amambwira ngo iyi ko mutahiriye kandi irasa neza. Aravuga ngo oya tituyemerewe, kuko icyo umuntu yemerewe kibana n'icyo atemerewe. Yego. Biraturanye burya neza. Icyo umuntu yemerewe kibana n'icyo atemerewe. Imbuto yari yemerewe yari kumwe n'iyo atemerewe. Amaze Satani akora publicité y'imbuto atemerewe, ayivuga arayikurura arayitaka, ayivugaho arayishimangira arayisobanura, ayemeza neza. Eva yamimukuramwo yayindi Imana amubwiye yemerewe, yamabikuramwo byose abijugunya hariya, yamamushiramwo ibyo Imana yamubujije byose, ibyo atemerewe abimushiramwo, birafata birakomera bibazo kabisa. Yamagenda amafata ya mbuto yamayirya arayirya ngo ayirye. Biravuga ngo yamayirukanga aja ku Mana aravuga ati wamubonye ijambo Imana yari yarabwiye umuntu ngo nguhaye umugisha. Satani yahize ijambo rivuga ngo Imana yatanze umugisha kuri Adamu na Eva. Ndashaka uburyo zobakoresha ikosa kugira ngo rya jambo noneho Imana izavuge ngo vumwa, uravumwe. Imana yaramaze kurema Adamu na Eva ibashize mu ngobyi, irababwira ngo mbahaye umugisha. Murangiza Satani yiga amayeri yo kugira ngo uburyo bwose azakoresha Adamu na Eva amakosa kugira ngo ijambo ry'umugisha Imana yasohoye umugisha yongera isohore ijambo rivuga ngo uvumwe. Ubutaka buvumwe, ikirere kivumwe, ibiti bivumwe, ibyurya bivumwe, ibintu byose bivumwe. Arabyiga yigwa umushinga awugera ngo buce kabisa. Umuntu amaze gukora amakosa aragenda aravuga ati wamubonye waravuze ngo ahabwe umugisha, uyu munsi wamubonye ya mbuto atemerewe ko yayikoze yayiriye, waravuze ngo nayirya bizagenda gute, azapfa. Napfe rero, uremera ko apfati rwose napfe, apfe. Igitego kiba kirinjiye kiba cyagezemo tayari. Satani araza aravuga ati okay, ibintu biba birahindutse, tuba tuvuye mu ngobyi uko umuntu abarangaye, umuntu aba ibibazo birinjira, intambara ziraba, abantu barwara malariya, abantu barwara ibisazi, abantu baricana, abantu barangana, abantu n'indyarya, abantu barasinda, abantu umuriro uraka, isi icura umwijima. Kubera iki? Satani yariza aravuga ngo ijambo umugisha Imana yasohoye, ndashaka ko yongera gusohora ijambo rivuga ngo uvumwe, ubutaka buvumwe. Kandi koko yararisohoye. Uburyo yashakaga, uburyo akoresha Adamu na Eva ikosa kugira ngo umugisha Imana yabahaye yongera ishireho ijambo ryo kuvumwa bikundi. Birakunda, umuntu aravuma, umuntu arapfa, umuntu arababara. Imana yari yarakunze umuntu mu buryo Imana ikunda umuntu izishaka ngo umuntu anezerwe. Hari ijambo Rick Warren yigeze kutwigisha, aratubwira ngo Imana yaremye umuntu ngo kugira ngo imukunde. Imana yaraturemye kugira ngo idukunde, nta kindi kintu Imana yaturemye. Imana yaraturemye kugira ngo idukunde. Uwo munsi Rick Warren yavuze iryo jambo, naranezerewe. Imana yaremye umuntu kugira mu buryo umuntu ababaye. Satani narabivuze ndagira ngo ni kuwa gatatu, ntacyo dupfa mu buryo ibishaka kutubabaza. Titwamwemye lifti tumusanze ku muhanda, titwakubise umugore wiwe kubera ko bazakorana n'abacu mu masoko,
ntitwarwanye n'abahungu be kubera ko bagize ntibatunyagiye inka ngo tuvuge ngo shitani, ntitwamunyagiye inka, ntitwamukuye mu nzu yabuze ubukode. Satani atuziziki, adushakira iki? Tugira ikihe kibazo na Satani? Nta kindi Satani akora. Iyo arebye urukundo Imana ikunda umuntu, yarangiza kubona urukundo Imana ikunda umuntu, iyo abonye uburyo ibabaza umuntu, ibizi neza ko ibabaje Imana. Iyo Satani ababaje umuntu, ibizi neza ku mutima w'Imana, uzubabara ukababara cyane. Kuko Imana ikunda umuntu mu rwego rukomeye, mu buryo Imana ibishaka ko umuntu anezerwa ibihe n'ibihe. Imana ibishaka ko umuntu anezerwa. Nico gituma yamuremeye Edeni, nico gituma yamuremeye ibyishimo, nico gituma agira amazina menshi. Usomye Bibiliya, Imana igira amazina menshi yise umuntu kubera ko imukunda. Iyo umuntu rero ababaye, Imana ntibikunda. Imana ntibikunda cyane. Baho urugero rwiza. Iyo umuntu ababaje undi, nkababaza Benjamin hariya, nkamubabaza Benjamin ni bofre, nkababaza Benjamin, na iyo mubabaje imba mbabaje Imana kabiri. Iyo mbabaje Benjamin imba mbabaje Imana kabiri, kubera ko Imana ikunda umuntu mu rwego iyo ubabaje undi, Imana ibabara kabiri. Umuntu amaze kubabara no kuribwa no kumererwa nabi cyane, Imana arababaye. Imana irababara kabisa. Satani nta kindi kintu mu buzima akunda kandi yanga Imana, ariko kugira ngo ibabaze Imana izibabaza umuntu. Kugira ngo ubyumve neza, iyo ubabaje umwana, ukambabaza umwana wanje ukamubabaza, ugasanga buri ubabaje umwana wanje, agakobwa kanje kitwa Debora n'abarumunabi, mfite abana 3, ukababaza nk'umwana wanje, ngasanga wamukubise. Baba we, kandi simvuze jewe, mvuze wowe ufite umwana. Asanga nka Byondo bamukubitiye umwana, yohamagara ribu, agahamagara polisi, agahamagara military, yohamagara abantu, inzego zose zishinzwe ofete. Iyo ubabaje umwana uba ubabaje umubyeyi, umbabaje umwana wanje. Kandi simvuze jewe, mvuze wowe ufite umwana. Simvuze mvuze nka papa wawe. Buriya nimba hari ibyishimo bibaho biryoshye, niyo umuntu aba anejeje umwana wawe. Umwana ni ikindi kintu. Imana yaremye umuntu mu rwego iyo umuntu ababaye, Imana ibabara kabiri, kugira ngo Satani ababaze Imana abigereho nuko ababaza umuntu. Imana ibonye ko umuntu yakoze ikosa, Imana ibonye ko umuntu ababaje. Hari indirimbo ya kera Pastor Serende arazizi cyane, ndayikunda cyane. Hari indirimbo ivuga ngo hari umwami wa kera yaramugwa neza, ari kuri Noweli areba umutindi, yaratoraguraga udukwi ku kwezi, imbeho yari nyinshi yendaga no kumwica. Umuntu Imana ngo ireba abamarayika, ireba amakerubi, ireba amaserafi, ireba ibinyabugingo, ireba ibizima, irareba ibisirimba mu ijuru, irareba ibisirimba mu ijuru. Ngo irebe intebe y'umuntu iramubura, iravuga ngo ya sinezerewe. Wapi? Ibisirimba byo mu ijuru byari bihari. Ireba ibisirimba byo mu ijuru, ireba umukunga, irareba abamarayika, ireba amaserubi, ireba amaserafi, irareba iravuga ngo irebe intebe y'umuntu. Wa cyagihe cyane munsi yagaze ijya gusura umuntu, iramubura, iravuga ngo no sinezerewe. Iramukumbura, iravuga ngo umuntu ari he, vraiment.
ko ndacungana n'iminota yaje. Umuntu ari iracyahari, Azola. umuntu ari. Hari umunsi Pasiteri Nehemiya yagiye mu ijuru. Pasiteri Nehemiya, umupasiteri wa Serpari, pasiteri uramwibuka, Pasiteri Serene Nehemiya kuniha, yarambwiye twagaza dusengana, akambwira ubuzuke bwa kera. Mu munsi umwe ngo hari umugabo umwe wabaga mu gitaramo akaririmba akanezerwa cyane, ngo bucarane bwa aragwa, ngo amare kugwa, ngo abantu bari mu gitaramo, ngo Imana irababwira ngo nkumbuye kanaka, si nkumbuye niba tureyiwe, nkumbuye mukunga wiwe, nkumbuye igisirimba, nkumbuye ndakumbuye ari ngo ni mu musengere, ngo mumukure iyo yagiye mu migozi imurekure, nkumbuye za ndirimbo ziwe. Hallelujah, hallelujah. Baramudumiye, bamamudumiye, yishiriye udumi, Imana ibaha gahunda, aragaruka. Imana ariko Imana ikunda umuntu mu rwego, iyo umuntu ababaye Imana ireba intebe y'abamarayika, ibona ni sawa, ireba amakerubi ibona ari sawa, ibona amaserafi ibona ari sawa, ibona inani ibona ari sawa, ariko ngo yitegereze umuntu abona abiyo inyuma y'imisozi muri neje, karatoragura udukwi. Iravuga ngo wa ibi bintu simbikunze. Hari umwami wa kera, yari umugwa neza, hari kuri Noweli, abona umutindi, yaratoraguraga umutindi. Aho yaravuye ni muri Edeni, mu nda, ahantu ya Satani yaramugejeje. Nicyo gihe sasa Pasaka Imana itekereza, avuga ngo no, iyi Pasaka ngiye gushaka urugendo rwo gushaka umuntu wazimiye. Yaratoraguraga, avuye mu nda Satani yamamukabukira kubera ubutesi, aramukabukiririya muntu, kararoga karacuragura, afite amapepo. Ariko uzi umuntu bashamburiye ufite amapepo, ariko Imana ikarebera, avuga ngo oya, suku nari narapanze, suku nari narateguye, oya nagaza shaka ngo nishika mu rugo kabana banje namaze abayambire Adamu aturuka n'abandi bana baze tuvuge tunezerwe. Ariko iyo shusho ntayo mbona, kiramurebera iriya munsi y'umusozi, karatoragura udukwi, yaratoraguraga udukwi ku kwezi. Iyi konseri ntiyari irimo y'amasaha 12, kandi Imana irayikunda, irayikumbuye. Yaratoraguraga udukwi ku kwezi. Uwo ninde? Imbeho ni nyinshi, udukwi. Umuntu avuye mu nda, ari muri Nigeria, i Burayi, apana i Burayi nk'ubu byo ndaherutsemo bwiza bwatembe, muri Nigeria ipfu. Yaratoraguraga udukwi ku kwezi, imbeho yari nyinshi, yendaga no kumwica. Umva rero Pasaka nuko abaza umwambari, umuhungu muto, ese uriya mutindi uzi wabo mbese? Undi aramusubiza ati yenda hasi, aba mu kirorero cyo hirya y'umusozi. Aramubwira ngo nuko zanira amafunguro, nuko abaza umwambari, nico gitero, oya zanira amafu yo barahaguruka. Reka n'amavuga ahandi nahibagiwe, baravuga bakora inama Pasaka, bakora inama yo kuja gucungura umuntu. Barahagurukana badatinya imbeho, kandi bihanganira umuyaga w'icyago. Hariya konfiya dusomeye, baramushanyaguye nka kurya kwa Tayeri bazashanyagurikiraka, baramushanyaguye, baramukubita. Ngo yari yambaye ishusho nta muntu wayifuza, yari yambaye ishusho. Nuko umwana ariheba, atakira umwami ku musaraba. Hariya badusomeye ati imbeho iranyishe,
biramera bite? Undi aramusubiza, ushingaho mvuye ubunyinya bw'imbeho ntabwo buri bukwice. Hallelujah. Aho niho hagaragara Imana yagaragaje urukundo rwayo mu rwego yakoze ibintu byose kugira ngo dusubirane ya shusho yo muri Edeni. Imana ikora iby'urukundo, irabikora, ifatuma. Iyo mwumva ngo yatanze umwana wayo, mwumva iki? Uwo mbwira ngo ntange Debora wanje ngo aba zamayi cyangwa abandi baza bagorana ngo babeho, hanyuma tugahura, Debora wanje mutange, abantu bagira amatwi yo kumva, tanga umwana. Iyo mwumva ngo Imana atanze umwana wayo, abantu bumva iki? Umwana waje kambaho urugero nabahaye. Umuntu ajanye nko kwa Rubangura, akamba ya etaje kwa Rubangura, akambwira ngo Kado ndagukunda cyane, ngiye etaje igiye kwa Rubangura, akayimba, akanjana muri Serena, akamba mpeza UPI ya Serena, akambwira ati ngina ubutaka ndabuguhaye, akanjana muri nuko ari kwa Mawazo nyine kwa Mufanga, akamajana muri Marriott, ndizobaos, kanjana muri Marriott, akambwira ati yewe kubera ko ngukunda cyane guhaye ngiki cyangombwa cya Marriott. Bwaca wa mugabo nkabona araje, akambwira ngo Kado ndagukunda cyane, none ndagusaba ngo nkunde. Ngukunde ko murumva ibyo bintu bihuye? Ngukunde gute? Wambaye Marriott, umva Serena kwa Mawazo ga hari umuntu uzo yatanga. Wambaye Marriott, wambaye Serena, wambaye urazindutse mu gitondo ngo ngukunde. Mureke mbabwira akantu kingeze kumbaho. Minota yanjye irasa n'irangiye, ariko nishaka nkarangirizeho. Alarme yigeze gutegura urugendo rwo kuja muri Afurika y'Epfo, irategura gahunda. Icyo gihe nimba ari muri 2000 na kangahe, ariko aba bantu bose bari Burayi ni nkaho batabagaho bose. Kenya yari itaraza, aba inkambi zari nkeya, abantu bose bari bakiri hano, ibibazo bitaraba uko bimeze. Ati muri Afurika y'Epfo hari umuntu wadutumiye ushaka kudutumira ngo twese tuzoje kuririmba, icyo muzishakira passport. Icyo gihe naravuye mu kazi nakoraga ndi gisirimberi, disketi. Hanyuma icyo gihe abandi ati mushake passport, nareba mu mufuka passport ari 50,000, mbona nta bushobozi mfite bwa passport. Amaze ndababa, abandi nzobaherekeze ku kibuga cy'indege, bama bagenda bagereyo, jewe nguma kubera 50,000, kandi bazatwishurira indege, batwishurira uko tuzobahiriya tugaruke. Passport usa ni usaba. Amaze ndarwara. Icyo gihe Kamembe hari itoro rya Maranatha riyobowe na Muyoboke, hakaba abadamu ngo bagaza bakore Bukavu, bandamayiza na Karegeya bagaza bajayo, baravuga ngo iyo mwanezerewe ngo hari abadamu bazakore Bukavu ngo azamaguha $1. Turagenda ngo dushike, naje barantwara tuje gusirimba, niko kazi twakora. Turagiye ngo dukubite gutyo mukunga. Icyo gihe nabwirije ijambo rivuga ngo ntawe ukuruta kandi nawe ntawe uruta. Niryo jambo turasirimba, abo badamu baranezerwa. Turasirimba. Umudamu umwe yamaza yamankubitamo ikibabi $1 ijana, witwa Bakunda. Icyo gihe Bakunda sinarenze $, narenze amanyarwanda n'amakongomani.
noneho ariko kera ka kantu bari barambwiye ngo bazatanga amadolari kabakanjemo kama gafunga igisi ariko ubukene buragapfa abagira ibiheko bazabuga ariko buragakubitwa n'inkuba burakanyagwa kubera ko bari baravuze akantu kanjemo amadolari niki kirimo tamayeza ngirima umugisha abarakasa indirimbo ngo akate indirimbo ndagiye shaka kureba ikintu kirimo nizihe faranga zirimo ndakuruye injaga inyuma mukunga ntamayeza karakomana ngo nkurure mbona ni faranga ntazi mpamagaye umuyumba umwe mu banyakamembe ngwino ufashe wa wewe umonye ibi bintu hari ati ni amadolari ati nkamenya ko amadolari nyine haba nangahe ati amadolari 100 avunja ngahe ati 60,000 nimba ari na 5 ati passport irabonetse ndagenda ngo mare gushika tamayiza barakomase abararangije ico kintu bakunda yankoreye nimonima sindabona ikintu kandi nditwanagiye muri Afrika y'Epfo sinzi ko byagenze titwagenda ico mukimenye ko tutagiye ariko ndazanye ngura passport ico kintu bakunda ntiyo kongera ijambo ngo ambwire ngo kado nkunda tiyo bisaba ni automatikema ni monima mwinshi igihe kizagera mwituri hamwe n'abandi benshi iyo Imana isobanuye urukundo ngo yatanze umwana wayo ikatubwira uburyo umwana bamubaze bagashanyagura nko kwa tayiri baza bashanyura ikiraka n'imikasi bakamushanyaguza inkoni bakamushanyaguza abakobwa bakamushanyagura bagashanyagura mu mutwe bagashanyagura ibirenge bagaza bapasura Yesu ahinduka nk'inyama ziseye hanyuma iyo arebye ababanda akabareba akavuga ngo abantu nakunze mureke ndangiriza kuri iri jambo aba bantu barankunda koko Pasaka n'urugendo rwo kutwigisha uburyo usobanura urukundo rudasanzwe haleluya n'urukundo rudasanzwe Imana yakunze abari mu isi byatumye tanga umwana wayo kinege nimba umuntu atokwibagira kubera ko wamuhaye $100 nimba umuntu yo guha inzu ugahora wateke hari umugabo umwe ngo haye wundi nka amuhinga ya mbere amuhiya kabira amuhiya mu mwaka umwe amuhinga 10 ngo bucyama avuga ngo wa mugabo wahawe inka yamavuga ngo uyu mugabo ntitwoturana ngo reka mpunge ngo nosha gukora ikosa ngo akangaya yamahunga rakenda nimba Imana igaragaza urukundo rwayo ikarusobanura akavuga uburyo yakubiswe akavuga gushenjagura akavuga imisumari izigaruka ikavuga ngo ariko aba bantu barankunda aba bantu vraiment ikanyuza teste y'icyacu ikanyuza icyacu guri ukihana icyacu mwakugashira ico ni kimenyetso kigaragaza warakunzwe ariko wowe ndukunda yego warakunzwe baguha umwana ariko wowe ntuku ni kimenyetso teste gatoya y'icyacu amaturo kubaka inzu nkiyi teste juste teste uyu muntu arankunda koko urukundo ruryoha iyo ngukunze nawe ukankunda Imana ireba ikabona yatanze umwana wayo ikabona yaduhaye ubuzima ikiruta Serena yarakiduhaye ikiruta Marriott yarakiduhaye ikiruta amadolari yarakiduhaye ikiruta Bibiri iravuga ngo ubwo itatwimye umwana wayo izaburite haleluya ikiruta biriya byose tuzi yarabiduhaye iyo mwumva ngo atazi niyo Pasaka n'urugendo rwo gucungurwa n'urugendo rw'imibabaro n'urugendo rw'agahinda Imana yasobanura uko reka mvugira ijambo mpeze mukozi w'Imana mikro mu Bugande
haba ikintu cyitwa umusambi. Umusambi abagande barawukunda, bararusha bawushira ku ifaranga, barawukunda, bawushize ku ifaranga, bawushira ku idarapo. Umusambi ibugande ni uba ku ifaranga. Perezida Museveni ntaziba umusambi uba, ariko umusambi tubizi pi. Umusambi urabizi ba? Oya. Si ikibazo cy'umusambi ngo n'umwana mubi, ni imiremere. Abanyarwanda bakunda inka cyane, dukunda inka. Jewe nkunda inka, niyo ngeze ku nka hari igihe mba umutima ukambwira ngo nyifotorezeho. Nkunda inka n'umutima wanje wose. Abanyarwanda bakunda inka. Iyo ugiye gusaba umukobwa wabo, ntibaza bavuga inka, ntibaza bavuga inzu, ntibaza bavuga imodoka, baza bavuga inka. Inka iba ahantu hose mu Rwanda, gira inka munyarwanda. Ariko inka ntibizi. Ese inka n'umwana mubi? Ni imiremere. Ofete soze kuri iri jambo, mwabantu turi inka mu buryo dukundwa, tugakundwa, dufite ijisho rigukunda, urarireba ukarimenya. Shobora kureba gisore gutya nkamureba, nkamenya ngo uri ino jisho irankunda, cyangwa namukame uriya muntu arankunda. Ijisho rigukunda. Yima turi inka mu buryo dukundwa, ngo turaba, turaziranye. Ugani wa Apostle ni ukunda kuvuga iryo jambo giza cyane. Turaziranye. Umuntu gukunda, hari ibimenyetso bigaragaza ko Imana yadukunze, ikaduha umwana wayo, ikaduhisi, ikaturemera Edeni. Yarabigaragaje byose bishyira ku karubanda. Yavuga ngo mw'abantu ndabakunda. Ubwo bwenge busobanura icyo kintu turabufite. Gusa ikintu tituri inka, tituri umusambi ngo dukundwe mu buryo tunanirwa kumenya ko dukundwa. Ahubwo tugira ikintu kimwe cyitwa negligence. Nimba ari yanda bateye, inda icyo batera, imiremere, ingene umuntu arera abana. Abapasiteri batureze, nimba ari bo, kuko iyo ureze umwana uri imbyari azaba imbyari. Iyo ureze umwana kenshi arumeze ukuntu, hafi ya byose biza bimuza. Sinzi ingene Imana isobanura urukundo, ikadukunda, ikabigaragaza, ikabivuga, ikabyamamaza, ikabitwereka. Ariko kugira ngo yarangiza ikanyuza teste. Umunsi natangiye gukundana n'uwacu, bahaye makuru, reka mubaze urukundo. Kandi si we mvuze, jewe na abahungu turaziranye. Telefone gutya, MTN gakupa, kakubwira tewe amayinite yashize, garukiraho. Umutima ukunda, hari ibimenyetso. Imana yaradukunze. Imana ibigaragariza kuri Pasaka d'umwana wayo. Arashenjagura, arababara, aratugaragariza, aratangaza ku musaraba ngo zose birarangiye. Urukundo rwose yararusutse, atanga amaraso, atanga umubiri, atanga byose. Ubwo yaduhaye Yesu. Bantu mwe, umuririmbyi aravuga ngo Yesu tumukunde cyane, ngo Yesu tumukunde cyane, ngo dukunde Yesu kuko yatwitangiye. Dukunda Imana. Pasaka ni ibimenyetso z'urukundo Imana yashatse kugaragaza mu buryo yadukunze, ikagaragaza ibintu byose, ikabitwereka. Aho no kwibaza ngo nawe ukunda Imana. Iyi kimenyetso cya nyuma kigutesta we, apana kimubwira Imana, gitesta uyu muntu arankunda. Uzureba ngo nkunda Imana, cyangwa umutima wanje uzukubwira ngo iyo uhabwa amasengesho tuyasenge, iyo uhabwa icyacu tugitange, ubabwirwa amakuru yose akugaragaza ko ukunda Imana, tubikore. Hanyuma ukaririmba ngo ukunda Imana. Ni imyidagaduro.
mureke imana yaragaragaje urukundo rwayo natwe tubigaragaze. Muhaguruke dusenge. Fata mugenzi wawe muhagurutse. Yesu tumukunde cyane, Yesu tumukunde cyane,